Adamu ase ahase Sompa television so anopa no siabrem kase no ne yatena se ayede eba bedan wa wadaro mansam ne doso eya no wa hye ne so se etwafo Sompa 93.1 FM sanso na bro mantamfo nyina etie edefo sunyane Sompa 98.9 na bro poye mantamfo so to edefa nkranza Sompa 90.7 ensemwa eba ne doso de bedi mo tintiman no ene se panyi pa bi ya wono kane no ya asante mantam so afo aba betutu bi de ama na adodan kwakufu ado se waye eniamo ho de ensem na panyi gina so nti a wokasa ensem we say sanso na enura data dwifo wa asante mantam for tede na eye na prempe the first international airport ya bebie ano de ama adehye nyina emunsem ewo hase nom na ewo sansem kro na mu no tekra rete bra mo so 247 to abebie wono so akasa se yenhwe na maintenance culture no yentimi emfanya adwuma na enema entimi enkoyie ye kasa ya GJA wonom kire se yendimra hwebedwani bosomi miensa tabo no de to no so se man century ni bia ne nkasa se wode ne nsem afafidie so anase newspaper mu na ye kasa ya wonom ayitabo no de afri ni so eno so mu nsem ya de a wobetie ye ene de keka ho a edika na editie no na ene anope mo sonfo ohene ire mame ekua yeboa esiama bronya matna se abrewatia mede eba besumu wadaroma ya no aka ye ho ewo Facebook no so Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, LinkedIn ninyina Sompa TV and Sompa FM www.sompaonline.com semni nyina da ya krucha kogo nti no bekenkan na wasetie bi de afri wene kotoni mabosome da etosu du baako akwakoye memenda yenhwe na ensam no de yenyagu apno so yembiebie mu emfa emamu ye hyensem na se de afri na no ada ne ebesabo na watwe mienu kwa na watwe miensa so nie ana mampanyin na adodan kwa akufu ado mampanyin kyeremu ewo damango otimantam kropomo ya wone da bonrua ekodi nhyemu odwumadie bia na ekoso no ho na adodan kwa akufu ado nanim onyam ekote adwumadie na chi no ene ekwana nwumra no so apa wabi ene namomonte so social media na agentre ha ne nyina no ene se ne mo hodie bia koso ewo nhyemude ya na adodan kwa akufu ado koye no ne nyina da ene se bra na wo kwa akochia nananom no na pawa no se de ne mesi kwana ese mampanyin peja ne nsa ka kire nananom se mo sori na mo nchia me so na nchia me asem we se beda adwa no amani padodo na na de wono atomo na wo kire sa mamra ni amane ye ntoto na se na se bie son se sebi wote mampanyin adwa so no nkire se nanano mutumi ni wani monyam no wobetimi de atofo matietia so eno nti no sade na mampanyi ye no enya de a etwa ye ene ne body guys fo so edi na chi ya chaso mu nyina so peja wonom sase nanano nsole enam so ma yewura asabi asamo boate ya wono waya soofo ya hensem ene eye esumfekuo pagifo ene mu nyina nsam no eda na bem ababonten ebe kire so no no kamampanyi ho na niema etoto apawa no so nyesa ena ekoso ama no kura nso no so agye bi de afiri ho sa de ne ya nitua nso so sasan wachi na foforo kura ba betom ye kane asante mantam soafo yewura Daniel ohene ajekum wono so toto bi de amama panyin se de wo ye no eye niemo ho de eye ahomaso ne yoye ena wo ye na de wo ye no wo hwe amamra ya wodibu nananom emla ene wo mo ho ensem no a baabia ni wo a ya twere sese mampanyin bechia wo a ewo se nana osore na wo de nsa eto ne nsa yam eno ntina se nana do danko akufu ado de amadwo mutumi no epese editietia nananom tumi so nteno wei eya de a won so so ewo mem ha se no mu nteno wotwetwe bi de abono ya wono kra ma fato won se wo ye Ramahama penso no wode ne konhyamude bebrebe ya wo ko nananom na so kwa hombase ene kyese se de obesi akotokoto nananom no na kyese enika eya hofa mente no
na Adodankwa Akufo-Addo de waye ne de mfonso kese pente no wonfa chopa emre nananom no hwe se da bi edi akire na waye nim no wonsa enye sa de we se bie ye kane soafo ya no eti asante mantamase no ma no ye Daniel ohene ajekum sem na yabo bi achi de amamu no ye kwaye nim ewo ensem foforo mu ana enu adata dwefo wa asante mantamfo nyina ete denega fo nyina so eka ho ebini titru ene wonom a wonom ben asante mantamase no mu a eya na wotu kwan de kɔ amanone ni nyina da ene se nana Ajimai Prempeh the first international airport wakwa akobia no ewo Kumase enanso ema etitiri atwotworo wonum etiri mu adibem ewo oman chichiriye mu wonum ayeso babode se muto adonkwa ye nyina da no wonum edu animonyam ebeta adwumedie na chi wabra na empanyimfo etwa homemo ede ebiesa airport we se ya no neno ena mampanyin na Adodankwa Akufo-Addo bra wokoduru wo na wo kasa no wode nsem dodo na tudwa ekyerese na ye nani soade hunu ne botai kese pa so betimi ayade fefe we se ede ama asante mantamfo ansa na wasole adwa so na de wo twe ye no eno enene wahunte no eye ne fe eye na hohoaho a yenko na Adodankwa Akufo-Addo ensem enie current project, which is in 2 phases, that is phases 2 and 3, commenced in 2018 with the scope of works being 1. Construction of a new terminal building. 2. Construction of access roads with a car park. 3. Provision and installation of a perimeter security fence wall, a substation, and bulk utilities. 4. Extension of the existing runway pavement to meet international requirements. 5. Construction of a new taxi link and 2 new apron parking stands. 6. Deployment of additional aeronautical ground lighting systems. And 7. Construction of a fire station. As part of the redevelopment, modern air traffic control tower and radar systems have also been installed by the Ghana Civil Aviation Authority. These state-of-the-art facilities represent significant investments, marking a new era of enhanced safety in aviation operations. The radar system, being the third of its kind in the country, is strategically located here in Kumasi, will ensure that we have total coverage in the continental airspace of Accra Flight Information Region. I am informed that the functionality extends beyond the provision of regular surveillance services, as it offers both approach and en route control services, which ensure optimization of the use of our airspace, as well as the minimization of delays. Indeed, current Nana Adodankwa Akufo-Addo mapanyi ena yetie no na yekwa nimu ana ewo nsenkro na mu no otumfo se etu abebi onyamekese otekra rekruwe ne brawa enmaso enrada na ewoso no so ekogire mu na adefefe ye nei wonu akasa ne kuro aba bepie mu no wotimi edani kotwa wisi ya ne hene santamo edi akire na so no enema ba ko mienu nti wo hene entimi ankwo na so no yese otwe ankodwabo ase ane nwoma ekọ eno enam so nti no asante dwaben man hene nana otuo serebo eno woro ne pabo akese edema no saresa na num nsam dodo na no edema na otuo serebo so nkoresa na wonfa enwu ho ema nananom ene mampanyi ni adehye ya wonom ebedwabo na se na bra na otumfo ekasa edefa na otuo serebo num no ena wo kire se ayese adibia eba ya bobo anu anase eba ya kache eba ya brabo mu a ye de anigye ene ahopopo ene kokosomo esanse ade anu efe na wo hwe na Ajimai Prempeh the first international airport ya na chese edimo wo hwe se de na hofesuo ene ne tebia ne bobre city na chese efe papa ye na so no wo kire se yenhwe na maintenance culture sadie na babedi yensem ene afe enfie mienu fie miensa bekọ no na hwa ye popular hwa ye tantanta basa wo kire se yenhwe na ehwo no entimi enini emre ni monyam na ebi enka menhye fie. Like that this airport has been opened
wonderful facilities. It takes the human effort to maintain and keep it clean and tidy. Let us not treat it as, with all respect, garbage bins, where we drop something that requires personal hygiene. Let the cleanliness that we are seeing today be with the facility from today, tomorrow, until time shall be no more. That way, then we will be showing greater gratitude for the fact that that which we are given, we respect it, and then we also adore and honor it. It's going to make the operation of the airport going to make the cost of traveling very, very cheap for us, because sometimes you go to Accra or you land in Accra and the transport, the onward journey to Kumasi, because of bad weather, they are not flights. And you have to go and find yourself a hotel and other settings. Mr. Prime Minister of Trinidad and Tobago, this is your second time of coming to Ghana. I hope that when you, the third time, oh, I see. When you come the fourth time, you land in Kumasi. Watch your back. Straight from Trinidad to Tobago to Kumasi. And we'll give you the best of hospitality when you come. I'm also from a royal family. Royal is happening. As I said, Otum 4 is receiving this gift for and on behalf of Asantemai. And just as I said about 3.5 weeks ago, he also gifted something, a wonderful jubilee hall to Asantemai. Ebusiana no tuo srebwenne nura dana chese wate karete brawe uma so na nimu nyamwo de kote akire bi nemom nanumu asam ene owesa ede ma santi dwaben hene se wonko kasa mfanche na oje se Trinidad and Tobago crampo no manam sini bia wono wo ba ha se na se obisan se wo ba kura akosi hefa ena wo cheche se ni nyina mu no ebe die wo tu kwan akwa manone a afa na o ma bag so na wo kwa hotel wo do won kran ka wo bebo ene de sa nantie mu no ni nyina eto atwa wono so eda sansam na de ede etreye na wono ne de no echi no ena Asante Matam so for monyafo Simon Osemensa wo se de tetefo hwehwe ya won saka no ene de na mei ena wonom so eni aba be huna wei aya dance trodo aya de fefa eba beboa amani titru Ghana eni Asante manyina no yetimi ate ho emfa so yenko yewra Simon Osemensa to fully unlock this potential and propel the region into a vibrant economic hub. We must ensure that we have the necessary infrastructure in place to facilitate growth and connectivity on a global scale. The international airport represents more than just a physical infrastructure. It symbolizes our collective aspiration for the economic growth, regional connectivity, and global integration. It will serve as a gateway to the world, facilitate trade, tourism, and investment opportunities for the good of not only the people of Kumasi and Shate region, but the entire nation. We are profoundly grateful to the MPP government for the unwavering support throughout the planning and construction phases of this project. Yera Simon Semensa Asante Matam so ena yetie no ne krokra mu no ena so ya wonom so hwe atwentwe ho nsem so for ya wotua no yewura monyafo kwakofo resia ma wono so ede kakra bi ete akire se enna omanpanyi ni otumfo tia omo be kati omo be commission prepare the first national airport, this magnificent terminal, the radar, any control tower. The manager I can be. So phase 2 no. Na only the terminal ne prep. On Pedi Trans was it there be CNC terminal prep. Ni anya control tower, ni anya radar, we anya function. Nti ofre ni na no say phase 3 no. Yan family ni e ma kan phase 2 no. Yan mi terminal we nti wa anya function. Nti e di pa ni enne ade esi wo ya wi. Na ebi no ka say airport no ko aye nwie e na omo kom ayampa. Airport bi ani wa ye wi ta.
if you're a serious country, airport to be anywhere you real construction down. Because I don't play more. The construction, the costs are up on Hitler. Now, Mammy Bruni, when they make a real action, I see every day construction is going on. Ebusia ye resia ma wono ene ye atwentwe soafo ewo mayimo ene ye kɔ ekotie no no afa yenkɔ yanim ewo ensemfo from na afa no wabɛka ye ho hasenom eye Sompa television so Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ena Sompa 90.7 ye nyina ya ka bomo ena no pɛ no siabrem kase no ye dane eni ne akire nyina ede amamo Facebook no ye live ewo so Sompa TV Ghana ana Sompa 3.1 YouTube TikTok ni nyina no ye twa live ho Sompa TV anasa Sompa FM ye kwayanim no ye boy remo ewo ensentrefo enkabom ko batan ye no ewo oh my God na masenom meche GJ ku no na be sabosome miensanie ena wonom ede tabono eto yendi mrahye bedwene wonmonyafo Faluk Aliu Mahama so se wontimi eman sentre ni bia ne nkasa anase sentre ni bia nkofa nanumu asem sa wone no atwetwe nkomo no abeboy wone kasa fidie so anase ne kasa fonyi so anase bi krampa newspaper mu na ne nyina mo ne se wokoka nsem bia ene ne yoye bia okoye ye no editiate ansentrefo fa ahudie so no nam so te no wode sa tabuno we say eto ne so na so ye kasa ya ye ruadwonfo wono ene president de magije ko no wababonten ene ne nua sentrefo nyina kasa se eye tabuno ya wode to panyi Faluk so no wayi ede afri so chese wanu ne ho waba be pachaw ti no obi pachaw anaso bi no eye no ho na sa wo pachaw a na chese boni bi a waye no etwa to nti no yenhwe na yentimi ene ne nkomo na yentimi ene ni sede na dwumedie no kan tete no ne ene no edie na yenkoye radwonfo ensem ene sede na enema esiti ensem wo kata ito ne nyina no yenkotie bie. After meeting as a coalition to assess the conciliatory gesture of the MP, the plea by the Minister of Information Designate and Head Deputy Designate, and the positive feedback from the management of City TV, City FM, the GJ and its partners have decided to end the media boycott placed on Honorable Faluk Aliu Mahama, MP for Yendi. We therefore respectfully request all media organizations to take note and act accordingly with effect from today, May 9, 2024. Let me point out that we have the full acceptance of City FM, City TV management on this matter. We have their full acceptance and the full cooperation in this regard. After meeting as a coalition to assess Ebusia ye radwonfo wono eye GJ president and I watch January 2024 year on 27th of January no and City FM and City News wonom enkra to ne ya wogiremu ewo atifi domantamo edema wonom no ese ye ready ne nsa kokeka no ye ne niema bia na ye nyado ansam ntena nanso ema sa tabuno wese nyina beto no so nanso no wayi afre ne so nya GJ enko na tena se ne City news fo no so no mpanyifo age atom se won fa nche ntina anam so awanya hoden ede sansem wese nso eba abeto dwane nti afri na kra de ye Faluk Aliu Mahama yendi mrahye bedwane wobetimi ene sentrefo de djuma ede se de kane no na etie no ano na ye boaremu ene etumutu dwumadie eba ne oba no oba eda bema no oba efa wo mo ho oba so obewale aboa obi so obewale dua obi so ono akasa owo ya wone ne tie no awrade ono na wo wa ne na kowuo mu eniema pina no ena ekoso ewo eye enei LGBTQI+ no emu na sedie efri amansan kuro ahodo so dane bunka fa bibrem afamu ano eya ade aba bedro my Ghana mu hasenom ene empanyimfo ahodo aban mu fo mrahye bedwafo binom ene atitirufo asofo before krampo chese we dia ya ne fa ahodie obi ntieti obi fa ahodie so nte no ne enipa ne pese wode ne fa ahodie nsemefa no eno na wo se ye jaima no nanso no Ghana fo chese aduane ya ya mameto wo yankasa ye maame ebuchi aso no yechi ade anya nso no eno ana enye dachi bia eba no so no nya ade ebe so eno ti ne sadwumadie na empanyimfo bi so enne ma ne mema bi so se ye fa emma medi
djuma wo mema ase no no enya ade a wonom ebepene so nam so nte no wo de be klata tetenten ekoto mu ewo mna hyebedwam na eno na enam so nte no epanyimfo tutu bia na first set akoso second setting third setting bibia akoso mna hyebedwafo aba bekire mu sa de amayen na de aka ne se mampanyi ebetimi de nensa no sensan ye keke o de aba no se won fa ne signature ensan ase na mema ye mra no ebesi ne ye hu hwe na no na panyimfo akasa amane kofare by any penny pa ye ne word miracle outreach wadano Dr. Lawrence Tete one also ekre se ase ye ya tsena fofo ho amana dane ye kwaye enu ti ne wono wo ba be mache no wad nani akyem wa bankese mampanyi atena ye no wo ka bibi papa bi di akyere no se wonye krado se ono akasa de nsa no sensa ye be science abi we se so amana baba ye mrade a wonane ema Supreme Court na wonum entimi nye sebe ya yenso so sa ma modie we se so na nkofa musudie ama mesio my Ghana adehye ekomu. I think it's about time we make politicians know we voted them into power. The cowardice that Christian leaders have been made to and religious leaders have been made to is a shame. And I'm embarrassed with some of our clergymen. As much as we are interested in our titles, in the big titles, and who we are and how long we served, I'm here to hear certain people speak against these manners. And for me, that is a shame. And so it starts from my home too. It starts from the clergymen. It starts from the religious clerics. It starts from the home of the chief imam. It starts from the chairman of Christian Council. It starts from the apostolic leaders. It starts from apostolic fathers. It also starts from the Catholic, Methodist, Presbyterian, and Anglican. But also beyond that, it starts from the charismatic leaders. We've been too quiet. And as much as we are grumbling, everybody wants to impress certain people. And that is the nonsense for me. That must stop. I think it's about time we make politicians know we vote. Ebusiani pa yetine nken eyakofari bani president at the word miracle outreach. Dr. Lawrence Tete ene ekotie no na yakwa yanimo no na arahosem ene yabo awramu swame kropom ha ya no ababe todwa sebro no bi wa ha se no mu abrantie bia wosu adwuma ya bese ne mfinhia no ekwa aduasa so edi a yede frɛ no ne bafo no abrantie no akwa akoto ewo no ankasa ne dan ya wo han ewo eye maame bi enchen ewo swame potem ase no na sɛde ensem esitie sɛde esikoye ene mpempenso aduro no fie wura yi ene nsɛntwerɛfo ewo Sompa etwetwe nkomofo aho a wode mu nkyeremu ema yense obetina mi fie be osumi be mi ense ni enu anwumra kura menini di nkomo kama no ka kire me say ma me no won komo me kura musa ne se ba fo na betina wo yele no wo yi no so ma me no won komo ade echi anopa me me timani mu afa me hwese bra bi etwa ne dan no husia mbusa no no say oh me hwehwe ba fo say ba fo wo ho no say mama bopuni ma na me no ekọ enu me ne ba na safo aka no ye ka safo aka no ma friend me moni ho ma san friend me ba fie so me friend na ne phone ko nso won peke ti ye ko hwe ya ebu mpuma na ni hwe ya bo yi da ho je se wo enya medi ti le me ni ma no o magazine adi Ebusia we eye arehosem ya esichira se brono ba koye no ewo eye swami kropom asem na assembly member ya wono etua ho munya for Elvis na techi wono soso echira arehosem no mu kakra ede to asomayen adi obi ba ho da bia no first and so busan me ba be ofire ma wale o ma wo bibia betimasi atini tamne ne besi ebi asifiri titi enti nipa bia ono bi tifie bia so to say so wo ba bi ofire ne ba bia wate amada de netie because obi betimi kura afirim wo bi za wase yenim no okwa aduma ntem e na o mantem ne ni bana wuda se wi kwa we se ne bia ne master na suma se ma disa formula e bi de wo de bi na sa kwa no obi ani so obi ani so okwa aduma edimi de betimi ka chire fie wurafo ne ha dan ne ye atu bi fie na ne fie wurafo na so bi be ha wo dan o first thing o fi kuro be so fi wo de say ya se wonya sa contact ni na asa na wo se wo de na no kwa we de e be ma no wo se be ya asem bi sia
Ubetuma ano kumasibre. Anybody obi ba wo da bia no. Ebusia we ene arehosem yesi trase kroba kwa na se bro no ba kwa wo soame empotem ase number for wanya finshan be se aduasa wakwa akwada mama me no won komo ade chen ya abrante netina na no me wo ensie do ebusia ma yenchia eye wo ma wonom eton mizo free drink ni nyina ne 5G mizano na ye na wonom ase Dr. Silas ene ne drop no so ye da wonom ase nei dwa bodwumedie bi ase na ye memenda eyi yododo na ekoso awadegye abedinto wo bi yakopon de afia kane fie wunti no obetopono kakra dwumedie bi a wudie bia no ye kan fo mizo free drink ene 5G mizano e de ama yankase enu ebeye mu nsuo ene ye chinchimu a yemfa so mu bia no preservative bia nimu a ye de agu yi konkom kama ya chase ye sili anonti no nya bia ebetimi aboa eboa ma enkwada nso enyini nso eye from na woni di krampo na mango fruit no ene ewunya krampo dia mango flavor na chese wankasa no baby ewu e de amount sanso ena 5G mezano so eka ho na wunya bia wa watoba ha wa ho odin mu no wo ye adwuma kakra bi no wabra wunya bia betimi ahye okubu amane ma etimi akonkan de amafra bayi e bia wo pe bia de udwuma na se wo pe bia ton ba bia wo bia no ye de bebra 0246 270221 0246 270221 Owusu Pablo Obuasi Kofi Buachi Sheriff Agundiabe Blessed Sun Asante Mapo 2 p.m. no Pedro wa Medina Cruz ene edomni nyina da yadamuase modem adwen kyerɛ no mususu ye efa Facebook no enso ede ebreye rade ehwamupi yede si ase nom ye Asante yeboa Benedict wa yesamufo panyin news crew ye Sompa 93.1 kase dem kumase Sompa 98.9 kase dem sunyane ekwenya kwa bro no mo chiame ni mo ne dom no ena apam dada enso ne dom no asomo ewo eye nkranza Sompa 90.7 wonu nyina boa ye emansemi beda ma pk echinchin fidie ne from adema me wo fidie mu asenom Kelvin ni azuka ena hwemsi ahwa a social media handles no hu ye live wo ho ena ekwo beja sesempre so ehwe etwa yen de fa Sompa television ne so Danny boy ono eboa ye akwanu ase nyina mu medi de wo hene ire mame ekua ye boa esiama bronya ubetimi afrema brewati ameje osododo yeso de die na ya boa malibia boga ena eba na ansana no mame fanchi akese ema mi ankasa medofo papa bi made nyina na apia kubi wo ye anwea kwanta jase hene wo trade ewo eye KNUST ene Christian Service University College na kopon koso ensure nana I love you so much nyamepa ena mesre e dia ma se onhwe entoto wakwan enfama na obambo nso nyina no enkita na basa no emu enfama yakra mu nyina Sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene